ikipe ya APR FC igiye guhanwa ndetse ikuterwe n'amaga kubera ikosa yaje kuba ikora ku mukino waje kuyihuza na ekipe ya Gorilla FC, aho yaje gukora ikosa ikinisha abanyamahanga 7 mu kibuga kandi hemewe abanyamahanga bagera kuri hemewe abanyamahanga mu kibuga, hemerewe kujyamo abanyamahanga 6 ariko umunyamahanga yemerewe gusimbura undi, ariko ikipe ya APR FC yashizemo abanyamahanga 7. Icyo nicyo cyatumye ikipe ya APR FC ihanwa, ishobora kuba yahanwa na ekipe na FIFA na Ferwafa kuko inama itegeko rigena ibi bintu, ni ukuvuga ngo rigena Ferwafa ku ibi bintu, ni ukuvuga ngo Ferwafa igomba gusubiza ekipe mu gihe shampiyona itarongera, mu gihe nta rawundi irakinwa, naho mu gihe indi rawundi yakurikiyeho ubwo biba byarangiye. Bivuze ngo uyu munsi hari match ku isaha y'isa 9, bivuze ngo byanga byakunda Ferwafa igomba kugera ku isaha y'isa 9 yamaze gusubiza ikipe ya APR FC, aho ikipe ya APR FC nayo ubwayo iziko isanzwe nazi ko yakoze ikosa ryabayeho, turabizi, nta n'utabiziho na APR irabizi, yewe buri wese arabizi. Niyo mpamvu twese dutegereje ibihano bya ekipe ya APR, ahasigaye tukabyakira. Ese ni mpaga cyase turadeka dutegereze turebe. Guys, ndabakunda cyane, nimukomeze gukora subscribe. I love you. Ni Byiza TV, ngende Sereveriye.